Evo, danas pravim pitu zeljanicu, stavljam nekoliko vrsta sireva, zatim jaja, evo tu je i zelje po izboru moje snahe, neizbježno ulje, kora kupljena u bosanskoj trgovini, a i u Publixu također ova vrsta kore, pa ja miješam i jednu i drugu. Rezultat slijedi. Sad sam sve izmiješala i pola ću pite napraviti kao sirnicu, a pola sa zeljem, to će biti zeljanica. Kore su spremne, sir, zelje i ja sada startam sa svojim ručkom. Evo je od sira gotova, još malo pa ću rednu, a slijedi sada sa zeljem. Idemo sada sa drugom vrste pite i tako kora po kora i polako pravim i ovu drugu pitu na svoj način. Ja na videu prezentiram način na koji ja kuham, ali ni u kom slučaju ne mislim da sam ja odlična kuharica. Naprotiv, jedna prosječna koja se trudi da svojim ukućanima, a i samoj sebi priredim nešto što smatram da je dobro, ukusno, a i zdravo, jer o tome isto tako vodim računa. Evo, moja pita zeljanica je gotova, a pošto će uskoro dan zaljubljenih, evo na kraju sam stavila i jedno srce. Moje pite su gotove. Evo, ovo je zeljanica. Srce iščezlo, ali nema veze, pita će biti ukusna sigurno. Ćao!